wandu mamwika tikita amwika uteti na maendeleo na nitisi indi andu mamwika nimethito muno makiuya makikula silikali yulito ni moniki ilame kwenda kunena na silikali ni kumavindithia kwina matisia maingi muno na indi makambe ya kwikala tameku kia onu yobo mundui Raila Muthani wayo andu ma Wiper kana tongo yo mwenga likoni ya Wiper kuye Mombasa ni maisie maikwenda kindu ki Raila ukwasya atikitwe kitwa intergenerational dialogue numaliani lena cho na inde asa usuti usungio ula utona kunandia Kenya andu mamwika no maende na kuya na mekule tutona kwiwikata ni silikali umunde twina andu mamwika bana tuna mutetei umwe wandu asuma mwika tenda kunena ni ai baile kwikwata kana andu mamwika mathina mo makathela ata niguo nenania ulato kwithwa tuitwa Isa Muthani wa umunde ni na uthota nambani ya ile 395 tuma woni waku ngalikoni ya Facebook ni Mutongo TV na ngalikoni ya YouTube ni Mutongo TV /FM official ni na uthota ewe we muthoche na indi titia kwa nanga ndatika no tambililie ngalikoni ya kuoko kwa akakuye kwasa tutobie siitwa yaku umite ngalikoni ba tuka ngalikoni na indi titia kwa nanga ndatika tiambe ya unenania nitu ni mupea karo kwa masitoni tawa eno kwa mbithi kuma kamba wa Msako na ninye chairman wa Mwika wa Wiper Patriotic Front na mutetei wa Mwika ukamba yulwa maundu ala tailite kwe kwa ithita Mwika together tia yani. Okay. Kwa hiyo uyu ingalikoni ya ukamba kitui makuweni na Masako. Okay. Tukeba mwithukisia nita wa Dr. Daniel Yombia urona minister wa health Masako na yuka bindani ka no kaba nundu wa Mwika niende na uthukuma uya wa ta director wa International Medical Regulatory Authorities ila ni wakilishite Africa katika bodi yesu ya madaktari nini dilite na Mwike lungu yasa na muno ila ni na CEO wa Medical Council madaktari alama Mwika maneka internship manetha mayenda mabinda maingi utaono tedio na nitalite kwika research ya youth ya Kenya na Masako na nini si mabata ma youth ni maingi kondo uni twetha twinena ni yolwa kindu chu. Thank you. Na indi musaiso tondo twewa ni twise mundu Dr. Yombia anai waziri tina mwanda monote kamukulia paende hata ngalikoni neno na umunde niti sino kidogo newo umie ngalikwesu na kila nilia ngalikoni ya kutetea andu mamwika na nenge no ndo sio asuno mona kwa manana monga likwe ya na maka ukulia maundu ndo maende ko utu ukano uya museo Enoch. Yes. Ndo watu anu matetea wewe pasonga ngite ata ithe tandu mamwika tende na ukwa nai ambaye ka utata bya mamwika wayu wewe ata mutongo yu wa moyu andu asu nitwese mewa maimatu na neo hii na nimeka kila miona keki sio nye kwa ini sine yo na ababebe wangu ufala wewe ma usukumia hata makakuya Enoch enda balabe president enda balabe andu hange mugwa president manene kiuta motongo wa chambeto kutwa ngata andu mamwika mena pressure bingi muno ground the education ground ya andu mamwika nimeenda marikongo na isiwe yani maelewe ni ibinda dila yoji nundu watala tebinda jila yaina gwitina nimo kiema cia finance bill ila yaiko ndio mapeva na bena sindu sebo menda asumwe na ni malikile lelo na metia aki na musumbe ayiwanda lecha no sio lecha finance bill lakini andu mamwika nimeenda mawia nimeenda monwenzia ya ndio undu diendete nundu ndiitu kwao diendete nesa kwangelekanyo andu mamwika imeenda umana nikiithie kena twalikile makwani ni wese Enoch kwa kasoba kwa lote nzungia ni kwambia uko finance bill kedha ni manazuku me President William Ruto methukicia wewe ndio Mwika na tiyetekela na wewe bao the kidogo o matongoesi ka pressure wewe ka utwaite hata yani kedha mozuku mamundu president wewe anga ma utwaite hata ka pressure ke yulo muno nundu membia mekilia manena make wananyu mabangi nandu mauchonga mukuka maina mawoni lakini meumia mawoni kuiliu ndikethukiwa maasi atwithukiwe malika lelo no yona methukiwa kumia sema ikaitwa nyuma bangi na nyuma mukuka metwe atongo imauni mekweleka
nundu keka ni manengiwe wia maitha maikuna maundu asu metha maikuna maeletha mamanthiwe maundu la matona otuma mebetangana na sindu isu nthuku nikenda ikalika na muthethani weyo pe kindu kinambikie nesa muno bisela kula kwi gavana witu wa Vinya Ndeti wa Vinya na atwiye kana ila kibaki kwa manie bya ndo makabita nangi makabaluka onthe ni wa maservice system wisethia ketha mundu kiliko chake chabikia bandu kwa uthi useovya saluni na kubingwa sindu syake ni maseoviwe tifeti na mwayangi wethi alame usoma nimeuthima kathi ukwata mawia na maiseoviwa nzia cia mawia ti kiki kwa chatha ku yuju watha mwana kuwi witha wekata Dr. Daniel ntitikila kana mayuthi ti umekuoswa andu maunyo bangi ti umekuoswa andu matesikila maendesie meona maundu mome kwenda kwikwa ni silikali beni asia mathina ma youth ni ngwenda uma breakdown systematically amuika mena thina wa kisomo cha Kenya education system ya Kenya ni matwaitenesa ila twasoma na alama ile usoma miaka ya 80s 90s wa the university ni waibawa twamita boom yula with an equivalent ya musala nundu besa ila manenga we binda yu kana tu anenga we binda yu wanenga we mbesa utonya kusomethio na muinau kanoko onokoko angini maka nyumba na mbesa isu na ngulili kana university andu manenga we liukeza kwithia ona chapati ona nguku ni manenga we na maidedicate saasio kwa masomo education system in Kenya has been diluted. Niki, nundu you were the university in the halls of residence. Pala anafunzi makoma. Anafunzi haba lame ukoma nipo mekuya. Kasumba kata hii kakwatanu amwe mawe anambilika. Ukethia mundu ekite chaike pia na awe anambilika. Na jamina ubia yuwa mukate na iya mukate osu. That's not a proper meal. Agemena maiko. In the same house of residence, I've visited them and I do know. Youth, yambite kuwa frustrated nundua conditions ilame usoma. Kila kingi ni education system ilena introduce ya kufund university education. Yani bandu ba kwa siati lele. Kila kana ke qualify mbesa idi. Na whether kana nikamuthui. Kaile option kuopti kulea kuosa. Lakini tuana tuikitwe katika bunches na kana kanja kayiki wa bunch leto qualify mukobo kana kai qualify mbesa ni nangi so this becomes difficult uzi ana isi university that is one of the issues na you mambe yako soma nambe ya kisomoni you masoma na thina ithe atakitheka atangombe atambui whether you opi yake you ese mwana oni woka ukakombwa kitheka au kitheka kingi ku in the homestead kuikindu besa isi adumbiki isobethia kana kanundu education is very expensive in Kenya you can in a school kana kaithio manda wea kayaiwa nigo you can leo kwata wea kaisio kamusibala pe musei kayithe ya conditions ila mekwe kalabu itonyeka nundu akwembwa kindu kila kinaiponi kinatewe kaisomethwa na you si atiatewa na musi paikindu na kaisio kainga yithi ya kaina wea kana kakethiba kethi hospitalini so the youth are suffering na ni systematic problem ila ya ile kwethe sorted ogeza kwethe one education university education should be supplemented by national government we say there kana kanja na kamuthuini kasoma ndeme kiwango na mawia ma mesa kumela ma national government you ndisi nundu itwa devolution yeko counties are there national government yatangaza mawia onetha yatangaza maskali madiclare maze tuandika askali maana thanda tu na kila county timenengete askali miongweli lakini maikatangaza kitumbo yona to make it worse ninoni mayasi ona askali you maka apply online if you apply online we don't know whether you'll even be taken. So it becomes difficult. Youth need frustrated in the education sector, in the employment sector. Now, out of that, by youth maitu, you may need
matethewe ngalukoni isu kila kingi. Asante katambo nenga Enoch watu anu matongo ya sia na eka wea na eka kisomo na kwa kweli mena thina wa mawea nundu nengi otondo twewa mundu thina aiso kwata esukulu atona kuiba office na mathina amina ni wabita mawea maibo ni maundu ange meba andu asuma muika methito makiutebya makakwia yu babe ona thina na tika kwata utethio no tunaweza shukuru andu mamuika nimethito maienda serikali nundu pe system ila itha ipo ya mawia kwangelekanyo pe mawia metha masopiti ukethia pe mawia mandu ala disable pe mawia la mandu ala youth ala mapikite kuma miaka 35 kuthea ukethia ni matona kutukuma mawia ma serikali na mawia ni mokame maania ukethia pe wiola wandikito wa youth pe wiola wandikito wa andu ala pinda piliondi na pe mawia langi yu andu mamuika makila cia maitata ma access sindu isu withia ibiki kanundu uko kethia kumeulo sindu cio iweto yani we mundu waika eiwa wonu ndu ekuwa yewa niwe mutongo yuauni akatina ngathibija miaka 40 ulo tongo yuo ni ithela uye kaitwa yuthi na maundu maku maicio ketina challenge ni kiba kila kitu mata access mawiasu challenge la maado sio na tongo ya latina mo nundu ainge maiti kongo na ise ya yuthi katika atongo 10 withia no mutongo yumwe ukoti kongo na ise yuthi nundu no kuelewa lakini ve yuthi witha aumite pandu pena thina muno kethia we enda okwete cheni lakini abikaba muloto no mwete cheni uyithia ndenda umutambwa ta mwana yuthi no yithia ni bina kwa mundu waika kunena kana kethia wonga monene andu mekulia usunu aumite ba endata uyithia ni mawingino onotaneza kwete agenda cio nichona ingite ili ka streetini nikenda twamina kwiselama lelo ne twanena sindu andu makatwiwa na mayikondu mekwasya na kwangelekanyo nzio ndukone andu meikata meikanai meitha mayenda umana o mathina lamo yu umundi kwangelekanyo ukosa mukobo bengi wiawa wena wa mukobo wa simu ino ni ngilili na security ni simu isu uketha wisi utaitwa ngilili na wina ni twina thina wa thino zitu thizitu tuya wanindae titaitwe mpaka ciana citu youth yuti thini tutithini tateiwa ciana citu ni ndae tiyo tagwa ni mbesa ciana tiyo tagwa security ya ndizi tu ni chao na ito tienda manai thino zitumbikia bu titaitwe mbesa ciana ata thino zitumbikia ya bau security ya ndo amendani no ngatae bio loni tetesi tamina na mundu nge yuko na ngatu nikawa ya mbesa citu andu matesi lakini mwandu mika imenda ndinzio nikenda uni twithe twina ndinzio amaitu matono isibitali makaitwa pate maundu maingi ukethia twina system ya kudikongo na is andu amaende na kwena kisomo cho ukethia kina thina nondu uko kethia anandu ingi mamuika mena makulio mekulia niki withia kwangelekanyo withia yunye niba ni wakilishitwe ni village manager chief assistant chief na pia na president pia na county commissioner pia na governor na senator na ndonde na withia othino la ni ona goma ni wakilishitwe rwathela uyobo kuno tuenda withia hii ethani mawia andu mamuika manewe wia undu moka amaili ukethia wiwa andwa mena thina wawe round you tio sandu 10 round you siunge tio sandu 10 tetetheke kwangelinganyo tondu tinangaba na witu na yanosa youth ngiliomwe na ni mutonge wa nundu ni wia yasi anu kosa angingilia manata kumaanisha tibika 2032 30 na mubango wana youth ngili miongo na 5 meitha meno weso waithiendesya ukethia ni mesi kutuma ni mesi kusovya mundu saluni ni mesi kutumia ngo na ndio training na yeka we train wa na wetha ni wa mana uyu wa chalani kele tuka saluni ndio kama ndo saluni kaiwa senozia saluni mundu wa utuma ethani mundu ani ayuwa zindu cia kawashi tiko train yandu no imaeka withia nuendesia undu mailite kunewa sindu no ndu masongete ni chote yenda manu. Thank you. Dr. Daniel mundu eno katu yai aimekuwa mayewa no makaumela na beke ndo kimwe na nena na mundu mo wa muika anda byai pa utu ni kwa kithemba wawe oteje uma kwisilikali withia ulo kwitwa mutumia wa andu wa chief o andu ala meba uwo utuide na atende yakwa sandola malika yake nundu ni mendu nake
na mundu wa muika wibaya musiambio kulo kani kaumie ba endata no wesi mathina latina mo ekata yo tosenganya nundu wo utwisi na in fact mundu usu no wa muika na ena miaka usu ya muika akaumelela ba eso tambwa ni mundu otuine na kwa imagine yuge tabe mundu wa muika kwenda gutwika governor kana kwenda utwika na president ketha nda utambuliwa buko otuine kindu chambe nienda ku back Enoch undu wa mayouth wasisia makazeti kana employment bureaus adverts ila siuma ya sia waile kwitha na experience ya miaka kwambi 5 kuyubike 10 yuni kulia yimwe youth ikakwatia experience ba ethia sina mawe so structure ile kida yiboni kana na TA government national government ya mbisia internship programs na internship programs hizi siana youth yitrain weweza ethia kila company niyosa youth na mama train mamonia job performance undu wiyotho kumeka na advert ya ile kwasia mundu lo nukwendeka ni mundu wikite government internship ya mwaka omwe kana ya mitha ndatu isu ya ile requirement lakini ndu makete kwete requirement ndu requirement isu hiyo mabingo hiyo nenga youth mwanya kila kingi ni kana yu nayo youth ni wa nyumba ila si kwa kwe mawe ya ma youth youth ya twikikia imande wa weola wa moko according to me youth timundu temusomo youth ni accountant youth ni mwalimu youth ni daktari youth ni clinical officer you asiane mwandika ndu kwa mwako you watethelia ba kobe bandu na tethelia youth kuutwa ile kwitha na opportunities either ni madaktari for example about 5 years ago nitwekalile ndi na nza manene ya serikali na nundu ninye na ungamie training ya interns mambe ya uninenga ni projection naze kuma mwaka muna kubika mwaka muna to expect twethe na madaktari meana ndu muna ni asani twethe nethiwe na mukomo wa healthcare workers nundu wa national government nundu wa interns matea ibe na nienda kurijwa thino supo wala umie labda kapikani kabusoka nini kaseondo nya kuelezea nikana undu twekie binda ya Kibaki na nienda kwa sia Kibaki na Kalonzo undu Kibaki ndaiwe kai na deputy na mabinda maingi alimo headmaster ulotho kwa school munono lo kuna asiana ni deputy kondu deputies ni sio itho kwa ibinda yo na Kalonzo mokiema ambia newani head of public service binda yo ta mutaura ambia you interns nundu matakitani mauma trade university meuma tumatumite maende makekela internship meka ya mwaka omwe nundu ndu yitota mbita ika internship hizo ibida yuma matakitali ma qualify ya matakitali University of Nairobi ya qualify ya matakitali maana tatu na Moi University ya qualify ya matakitali ya na imwe asuma ya matakitali 400 lakini nituongelile mambia yu ndu twaile kweka nundu population yongelekete tuongele medical schools na tuongela Kenyatta University Medical School Kemu University Medical School tuongela Uzima University Medical School tuongela Egerton University Medical School na tuongela Mount Kenya University yu ndio kakuma tunaongelete medical schools ikabikoke yani 10 na university production ya kila medical school they produce almost 200-300 ku madaktari mayuma 1000 per year na yo government inenga the slot ya 400 this is man is a backlog so the idea is the national government has to make provision for that na niendo matter nimehati lile daktari amina kutrainiwa miaka la amina 5 ya kutu itukisia ni ambao mina eri Yesu amina miaka yesu 5 da ndikikate kite internship yumu ndusuba loke kila internship no woke mwe registered na no boka alika kuita kondo huyu andwasu nimesikia na universities nina manengia namba sia kila university kila matrainia what is so difficult with the treasury national treasury to allocate resources sia nurses sia ndakitali alama minona nurses national the same na clinical officers the same laboratory ninda no boa health ndo bandu bwe na tuwe binda yasa yue government to ame advice na you to ame advice maibindia na mainenga ne allocation ya pesa nini yu dakitali asiye wa kuregisterwa na asiye wa kubukoma na ndio wizini youth
niwisi ni youth najue imbesa sienda banundu akwebwate lele katika economic planning na national government no mpaka mu allocate resources kuatiana na mapata na hizo ni mbesa zimwe sia youth that's the youth you have assume maneka le street in na ni youth ma train it where they are graduates, they have not been given internship, they cannot be employed. You mundu suwa mubingi wale wa mubingo ya step kilenge karo uyandikwa ba ni waingie internship wa train wa kera wa bingi we kuthi internship ona woko kulia we aba uko kakulu ya na juwe kieka practice ba uyasi andwe bandu waika you mata healthcare workers mailu you the same na departments ila ingi niba ile kwita pay allocation ya new recruitment na you must yani be 20 World Bank maika recruit na mayungamia uandikani wa siana sito na hizi ana itusomethetie you be either pena pressure na pressure no you kana ni kwisa by the way you as we speak youth ila ite weani ni about between 20 and 30% by weani na on a hali retirement ya nengano ndo mebetema weani no mekwibeta lakini the number of youths graduating from our institutions of higher learning is not being absorbed in the labor market na matoseto katika labor market payundo nomwe youth yeji to yisautetheka jue kango tabia what is going to happen ibinemwe ni kimwana kenini kakite kali kile nyumba ya maitu kaikoni kanyoso na kanyoso na binga muomo na binga delisia na noza mwithi nikakone ekango tabia kakite kukanzisia kazi balake umela kaiwa na kambukia na lesile wani nitethie that's how I saved myself nundu kasije kedia ningukoa yuyu thie uyibingi ye banyumba wabinga delisia na webingia nisia nayo na yuwe nukwete we chapati na nguku na yuthi enda na nyoso na yonda na ya I'm telling you they will come for that food. Thank you so much. Enoch, yes, tukiti tu tuikese ukuuma mala maingi ngula sia silikali ya Kenya kethete na mawea ku ya musini ni maundu meva andu mamuika matona kulika ukase yu silikali nene meete follow nondo kiyo cha youth ndi kwenda kwa sachambe yo yuna na era ya President William Ruto no kitu yobo ibindane nenge Daniel Ndato binda ya Mwai Kibaki kwa hiyo na mathina tasu nenda kunengengelekano ya youth wa ibindane yuke kani waamukie na akasia yu nondo in fact you on there somu ona kautu twika waki wa nyumba isi athomo nini kuona mawia tio ndema tona kwaka tio ndema tona kunengwa wia wo so na numbesu na tio ndema tona kufit bo upe ola memusi mai muene sukulu mai wene fees na meobo mundusu ndenda masomo lakini tio mwato Mkenya kamba umanda yai ninenda au machocha muno mokile lakini ba uwe yusu webu musie amukie da kunu koko asome yo buto ini da kwata kindu skulu you and family kanda ye mundu wa muthemba nenda namba okutaya mundu nenda kunenga ne ngelekanwe mana Dr. Yombia nundu ne mutui wakwa na ne mwese mundu umiasio kosi mundu la wese 2017 pelelo wauma keno ukesele kathiyani uthimboni ukomilele kaani na then President Uhuru Kenyatta ni watumie Yombia na Ruto and Deputy President na moka ulaunji baya keno nikenda mulonji wambiye ibinda yu ila Yombia wanengiwe Dr. Yombia isie mundu loku kauthukuma bae weka ni contractor ula munengewe andu alangi osema youth maba nikenda mathukume mebu ni wisi kuma 2017 pe youth walikanile na contractor la waibo weta wanoro nela mambiye maandi kama youth ukethia youth ni wamanai kaino utwa etinga uminie school kaino no utwa engali matwa manene matwa yite yuti unena nyoro abikete bandu beta wa yanzonga kwikialami ni wisibembe wa mayuthi mana yali mandi ilobi na wange mathiu mandawia nundu ni wamanie connection amana kutina na mundu no amana kukuana ki ukethia ti lazima ukatethia youth na mbesa ila wina no matethie na indila ye muto kwako ikaumila o tondo kindu kiki na peniye ba pe ngabana witu a train ma youth oyu no ni ana trainete andu ngili
yusuti itikite titumiwa no ciana cioba ukamutoya kitambaa akatuma nundu ti lazima wetha serikali tena mawia no service ya andu maku system zio ya maumililia mawia matrona kukila tienda system ikwitha ili kongonize kasi ai mundu wa youth kinachoka akasioka akatia kwa ngelekanyo ibinda ya Kibaki ni mantie system ya mawio kethia specific ketha ni contract yoka yukite yandikitwe youth kuni wisi wa ketha ndwi na certificate ya youth ndo kususia uyoso ketha ni wisi wa ndwi PWD ndo kususia uyoso lakini yu sindu isu ni siokio cia kini wande na ndo amwe kuma national government ukethia ona o mundu wa muika yususia uya no wisi ndekwata lakini ndo riski aisebe ikwata nikenda makwata kuni mengu awo mala maingi na tikulia ithie ta andu ma muika tikethukiwa nu lokosa mabata maitu okay lakini na eno kundi utiloba nini mawiasu wawe tata lelo suwa sobawa niwe si onela andu metweti yonde maumilile nundu mundu ena mutwe wa kwasia ai ala maybe masomie mena diploma kana meona tutu balua tuona tamome kwendeka bandu baya na you ndio matetea by the way lakini meobo mundu wegwa ai ona be silango kwenzo bandu na silango sunga mwene mundu fulani lakini nye niona andu amamu ikanita masa sia ai ketha ningania and they pull back mayeka la musima yase nyemwa waumwa ketha ninganya ungamete bwenyo na ndeba andu isombe wila ndeo matula muti na ndeo monea nienda nikenda tinenge mundu yombya niona na ndo kwenda kweta kamba kunda yasu makita aigwa pe osilango kwenzwa maina abika maina rawi okwo nando makauma utuinungi na mayoka po anduma muika teke ungifafu nienda teke ukwango tiyumilie nikenda twike nesa yu pelelo kwikiwa ni ngavana waku makathalani kuthi kumilele siukoni na niye kwatio tile kilomita ili umile siukoni nundu ni mwendu andu alama na iba uma muika unoka au kethia pe mundu waandikwa kwikie kuonelelie tinga undu ye kupita pe mundu waandikwa kuonelelia lelu undu ukuthimwa mena safea ataitwa balua ukethia contractor yuka kuma ni waumila na ana kiangi thiana matona uthima kauma alwa magatembea kumo kamba wa masaku na maimana undu ndi yendete undu mono ndo jikite kuma kithimani ukethia ethani lelo suwa kuma kithimani kuiyata uyuka uthela andu asuni mama na sindu mbingi na nzia ya binguka na biasala cia muika cia bingwa wethi undu meko access ya kubika town ila iba kubi mituki niguo nyekika ya sioka na nyini enda ukulia andu meika manewa mwana na twina nzianzio cia kusolvisia andu ma muika miana kethani matona kwithukiwa lakini nziela nzio andu ma muika matona kwithukiwa ni mbesa kulekwa kuma national government sioke county government nundu ndwisa kuumbia musumbi noamanya mituki thina wa mundu lawe ikalasa undu mona mundu lai mulolongo mundu loto na umana thina wa mundu lawe masinga baya batapika kiwu ni ngavana na MCA nuni mama to no bikapo mituki lakini musumbe yulu akoka kuniwoka sumba sindu ikatwaithwa na ithela na nditabya andu meika twithiandikithie ukunakula tuikanene na kanyi nikenda nundu mundu loto na kwa ndino jitu na mwitikile na ndio ndiyitikile ni His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka pati mundu ungi utona umilia andu meika nundu tene tokie taunga male ila twaisia te andamane tisie ndithi tu ila atutia te parliament athi ila withiie weka etanaga mukunji andu mae mauka ni wambie ndati nene sa ila tendao nena ila na iwa lile yutinena chau tinena twasiata tinene titikile kwa thoku tinene nitusiuja no la maitu mowaiwe ithi tienda kuseubia nthi na tongo yela mebo matutwaite nikenda tikaumile mbambe thank you kindu chambe chake leo lwa kiucha youth na ningwenda no se point yesu nesa ubo wa conversation ya youth na national government na employment national government na county government no situ in a devolution kondo hundi responsibility ya kila county government they evaluate needs ya
sia county ya yo na maima nondu matonya ku engage youth nondu matonya umanenga mawia onondo matonya umanenga matenda kethi anime si matenga masia inoni ya youth nenoni ya andu nake mundu la wanengwa tenda katika county na ake aiandika oundu tekwa national government aiandika youth utilize oundu Enoch Noweta you katika conversation na kwa the youth have been bottled up nimakuniki wasovani na they will not stay there kwanza you nienda unena yolua digital revolution ibinda ya nabutene twaenda kuandika balua no yiki ya posta no yetela mundu longi akakwata na yusungi atwa communicate ya within 2 weeks youth ye nundu asimu you mundu eka TikTok na ituma na within 1 hour you say the anaya bikiano maana 5 you aname utongo ini mailo mana kindu kimwe kana youth ye yi manage wa na kithui ye need mundu a climb down kuma ba ya ulubala nina beti utopia world when people live in another world where there is so much comfort na maiyele cha youth baadhi na mai expect to talk to them at them yani bandu ba manena nye uithia wikita unenga ne directives ikaina muyekai ona siana ila ni yu si ila Gen Z the wa Gen Z Alpha generation Alpha mayetikela kutabwa kwanza you got to discuss no kaimisi a very good example with your remote ya TV na mea kana ikezi za yako na siasi the na si nyasi watch la soap opera kondo huyu na remote ya TV ni ku discuss katika family market kila na yuni nganya ni siasi yake watch cartoons yake ni wetu uitwa tu baba you amina watch cartoons yake ni ku watch news no hiyo mweso bonezo imwa sasa naweza ku watch news kwa sababu news imefika kana kayunenga na kuwa mina nayo kibeti na choko yuko jazi ila kalaka program ka kwa ikabika na ni muyuma muinengane if we are discussing and agreeing on something as kindu kyala isivyo niza wiki sungo that remote ya TV nayo leadership ya ande nayo employment challenges sia youth nao kisomo cha youth how difficult is it that tuwe maniko ikalande namo you sindu ila siao utro katika throat kana kusukume yandu ibinda yuni yabetokie na youth yeye ndai kalwande lakini mundu akwekalande namo na aketi Raila nundu akwembwa ibindela au meana kunawa Raila we mwene asembia yebita na wizi bala yebithie na wizi kila wakwatie inonete katunzi iko nitondu kukwekwa you nienda ukulia Stephen Kalonzo wa Musyoka weyu kwanza mbe osisi ya youth ya ile kwekwata yeye tu na ndola maile convene meeting yesuma yetikelana nao katika NABICO report ni mano ma recommended national convention andu meka lende ti youth yeyo kaina madina athukumi masilikali onde bana mabika na mundu yeyote okuthukuma nukutilwa mbesa sia housing levy na housing levy ni project thina nano kondo uyu tu pesa yetu nini kama musala yu ando leme uthukuma inoni ye mundu tabulate katika social media musala wake wethi ambesa isu ilo kwete ila yutilwa ni about 40%. So ethano utila mbesa sia mundu we nimwekie public participation nimwetekelana because katiba 2010 constitution ya isiati lele uyeka regulation mia yonde nombaka weke kindu kita wa public participation nombaka mwene ndi umunenge mundu la affected ni kindu kiuni wa ile kwetha na maoni make akanengane what are we doing with that you try ile kweko na ndiazi kana youth as we speak is the in thing na youth andwaju alama youth nondo yu nyene no niondo kuna yekiwe na kuokitwa na sindu sia bebwa infiltration yekwa and unknown mali kelela na youth ila mambe aeno kila mambe demonstrations yo makwite kibendela na kiugo lakini katika recent demonstrations nitinonie pokola nene ndasa miti ikwetwa na meyobete mitwe na tuona isasi itumika when you look at it nundu ikwe kisio bikabau nyedio mwa nienda Musyoka ingibweka ka strategy kela isi but reality 2026
and 2027 okay kama tuko yutu tatutie late miaka ile to the election unienda mwikie another gear strategy number 2 you isuingia demonstrations ni munabikie bala mubikie na ndio mwa mweke nondo ni nyumu isondo mukweka lakini jua advice yako yu tane mwana naye wenyu and I meet with them quite often I have those discussions with them and sometimes they do the online meetings imwe meki ya mboga nisisio sia mitandaoni na ndilika kwa na ndizongia na ndibaeleze ndimea pani ona baikwa na baikwa yuni endo matabiate lele yu ondola yuma ile kweka ni kuima kosa ibande mangathitie maende makosa kibande megwita wo au mengathia hii na muyithi mose kibande na mwamina ungathia mosete kibande mukikwetu muithie nge kwa ABC ayandikithita koni makura na yusa asienyu nicio isu by the way ona kuungamia andu menyu tisho na maile ulika uchagua nini kumilila MCA kwenda member wa parliament kwenda senator kwenda governor kwenda president you positions isu ni maile kwenda mwina ndo mu support either you ene muipo yusi asise ya dola mena idea sila sio mu support nyeta kwa nini support ya youth muno acho mwisi nengi ninukite kaongama kibila cha senator wa Masako nikanande ya nisena youth nikanani sisi ni make sure nyekana interests ya youth nina advocate na ngethwa wito wako yukwa kwa yu nimea sauti yako haki yako yani wasia wako ni ugo wako kondu wajua nena nina kwethukisia na nethukisia December na wasiosu wa mwenende na wasiosu wa youth nundu youth awakilishite musiai akawakilisha mkuwe na akawakilisha muinae kwa the future you ibinda ila yokite mundu no ni youth yote usia na mundu loto kwata na youth ni mwaka na nundu mo ila mekosa kura na ninisi au meane manena hapo mitandao tinena ni amo mitandao makati kanisa asante lengete kwa all the best binda yuya bikate kamanya tete yote ne no dena sianje Enoch nitete kilana naku ondateka mbuto sitialete kana ndene wa miatianio ya muika na kwenda amuika medukiwe pe atongoi meulikela ke na nicho kitumi no silikale nondo ndo sindana nayo nini twese ni mana umiti mwamulo shoot to kill na yuma yete ni me watho ku ila kwethi wo yoya kana ila kwethi wa uyeka demonstrations ya wanange ko woni wako tawe mutongo wa muika kanda byo ni tawe woni wako ni sani wani mundu ukume muya wa kwathako aya sete yo muthinya nenda isi ala methi wa mayoya na nienda umutunge tina mulikania lawa ila wa yuthi athinisie moi atwikithia chama nyakana nikenda mwaki ula wa webinda yuthele ila wa yuthi ila wa ndie na moi iwendie ongama kibele cha Eldoret cha MP na mzee moi nundu ebinda yu no athinitwe youth o kasia enda tesire lakini wata youth azugengeto nduthi ane wa mana wa utongosi nicho mundu ubikite balo nundu wekeka moini wa isiathwe kuwi umundu nititha na musumbi ila tienda ikalabati nene tinene uni wandi yitu ikilate mseobi na nicho tikwenda ivieta ana youth anati tomi kwangelekaniwe nenda kunengo ngelekaniwe mwe twina umundu twina function ye mwala ya kuandikithia youth alama twikite member cha chama chawe titongo ni mwana gero Steve Ndamba kwa wamuno usini wo kwenda ngama kibila cha MCA cha wamuno cha 2027 lakini enda ambe kwete amuika mwisidi ya yuka ngama 2027 ena amuika ngilie 10 alwa nani kidisi no mutwika twina Steve Ndamba une wa kwanza kwa ba fuelia enda ngama youth with the team youth gili 20 alama ugamete na tiyo maandikithia chama timaandikithia mena na kampuni matwa no bingwa monondo matwa naika nikenda methi endeleze kindu kimwe na nienda kutabia kindu kinini ulwa amuika undu matwa nakwika bwana yumbia ni ndiko ni wako wa kanisa tena akibisho na mwana moto ba beta wa MBC then akibisho wokie wa kama umenda bothe wa
Okay, obanini ngotabyo nduyithiete theka be kindu kwenda kwika banini ni ngutunga ni ngune mwana usu. Dr. Yumbia ni nukite kwako. Dr. Yumbia nenda ngukulie oikulio yimwe mundu enoka tutabia atukulio ikulo very simple keka mundu President Ruto ni wathiwe ku umuthe ndethe president na atatabia kana maundu au kona andu mamwika mayika no meka no we no weka na nengi bai mundu aisasia kwa kindu kithuku na bai mundu asia mwana gyothwa betangwe no kubua president yuko we you endo mea kiuma kwa ne we wa mea kiumu kweti endesi na thatai ila meza kwathwa mau nitiso kwa tatongo ye yu kindu chambe ona kwa na YK 92 ninye na kwete masaku na mulinge na ibinda yu YK na organize na make sure General Mulinge iwanywa tactic ila tatumia 92 tizo tutumia juu tactics ila si utumiwa ni serikali tinzeo na kuya no baka andu manena ni na andu ama muika kindu kila mamenete ni kulasimithwa kwikona na nye na mea pandu ba utinda mayeyi riski maisha mo ni mea mabindwe uta wisethia o mayiko uma bangite nundu na mayisubia nundu ni nonie na ni makunie mutandao ni meki ya visa mazio na matulwa ku makayuko no kula maomea tuleku ni mea yu maende meke wosu mwana ke okwasia anye kila bandu ngoine ya youth yatelele mena wipo ni yeta wa kura na kureno ya mwana youth nienda ti lazima ethe maitona kuungamia candidates kula maungamia candidates na mayusa ivela sio ndeno maka twethe na mix grill abe watumia me unidi utao youth yu muthemba ako yu maile kosa kura na yu mai make decision na wosu mai make decision na kwejumia kukonde nikane binda ya kura ya bika withie wasia wa youth niwe tukiwa numbitikilia ni utsome ndata yibanga akatambe munenga na ni aminukelelie masane netamathi na nondo ndete na mutila kate munenga aminukelelie ne dimina ne bikite kwa kukelia muika na kuya kibishop wito ibinda imwe Bishop Ndambuki kanisa ni wokie ate de ibetitatu ainenga mangotole na seisio wa mangoni maboko maana mo na the same anenga ingi mwana sia mbota umunthi uti unena ibetitu nizomethete cia niga mina school na mango yesu nundu magutakithanga thi makata mona mundu na mwako makaguta kiu kwao yutienda solution ile kutethesia hamuika mokele na nicho na ondabia ithite na vision undu musumbi wa ina vision ila musumbi wa ina leila endiethia babe leila bandu ba leila baizinda wa bethina au mathia so byo chama na uru no munthi uni musumbi ithi vision iyo yote na yote yona thino jitu andu amepo maimitona yenda utongwe wa nithi ipinda yukite na nicho tiona mundu loto na kutokoya thino jitu ni his excellence Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na nienda kutabia netu usinda nene yu andu na kujwa kamba kaini tungio gecha kamba Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aumiesie ikulu miaka ya tene kute TikTok kute WhatsApp na kute Facebook oyu tuna Facebook tuna WhatsApp na tena TikTok na tena Yumbia doctor na tena ngavana wa na tena mheshimiwa Mboi kibila kio subiniti usinda na kamba titunge musi tieke onena tai kaniti tisioke musi tikalende tambai nikenda twetu sumbi wa ndeni ni kindu kinene na kiadimiwa lao ndio ni mbai atithasi andu maitu Dr. Yumbia nitiwe na maundu timulecheti muminie bamu chaka tutiche kibila kuyanza tigwe mekunza maende na omba ni mbai nikenda mwana witu Kalonzo Musyoka atongozi na nyangano wa Kalonzo atongozi thank you ukanoa pio ukona no myeke tambi mundu ni ziti endete basi you know mathina meko maitwa na kutilwa koti you ni asante by the way na nengi ni mwekwatisia vindeseo doctor sekondile ndateka ya muthia nikenda temene kilu mbaitu ndienda kwasia kana kamwene keta wakaketika iba utubikite ikunda nenyito kondo mukamba yeyote ulote kibandi ulote kura ose kura nanye ndia siange waya tyranny of numbers
nikita kwasia kura iko na wananamba na wakwata kula ya na imwe na mundu kia kwata kula miongo kenda na inya kana miongo kenda na kenda ula wakwata kula ya na imwe ni wosinda kondu tose ikura na tuyeyombanya na tuyendana ekaini mutabye saasia mukamba kukwatana nisiabika nundu yutu kalea ukwatana na tuinena na wasio mweta mbai yutu isaida twasia banene kondu kiuni chongweta na youth ni mwaka na MDKA ningo bukwata koko bakanda kika ya mwisho tuko manai mitandaoni na tuithukuma na nye mwaka wa 2027 bunge ya bunzwa ngo kabaju ni mutavye indi ju kundu ngwenda ukoza kibela na ningo mwisoba nikanamu yandikithia kula omuke bwa mwili kana kana yombia yukite kanaweza kibela cha seneta wa Masako. Asante na I wish you all the best na naenda tuka ngai yanga otienda ngite na indi ndia mutunge mubeno ndo akuka nini zimwe na woni wakuka na kundi mweka kila kia ilite kwiko na kilanga ye bangitwa mundi na indo na kumusiaisa mwendo eka gutungio mubeno kwithiwa ni wethi wo uyo na itutambe iyo ku yetu asoma bilingi itoka twasisia mathangu na netwe ni ya kilungu cha amuka na kwithiwa na unenania na indi ni kwate kana ni wethi wiwo tedio kwa kutwisa 3 na ndateka 5 muthia wa kilungu cha amuka nyini to Caroline wenu wa muteti na nitwithia na ingi mwendo ni wa samonza ndini wa bilingi wa mauvo ni kwende useisa musio wa ilungu letu kumbani sia va Mutongo TV ila ni yongo atanio ya Mukamba Tiwanesa.